بريس صدقي زيلان چاودێری سیاسی ئەو لە دیاربەکرێت گەلمێ کاک صدقی عبارەتە باش بە هێدی تو لە تورکیە تو باشتر vê rewşê dişopînî taybetî çapemeniya Tirkiye û berpirsên Tirkiye gelo û mîna berê jî tu dizanî got em ê operasyonê encam deyin Tirkiye û encam da çi qas jî gelo nerazîbûn hebe lê encam da vê carê jî tiştekî wisa pêkan e بله yani Türkiye 100 sala dixwaze yani Halep, Musul, Kerkük hatta Süleymaniye seraser Kürdistan'ı dagirker bike. O hedefa Türkiye tarihiye. Fakat mesele Suriye 2011 vakti ku şerrin navxoyi dest pekir Türkiye müdahale Suriye kir. Pişti 2000 çند سال بری هون زانن مسئله عفرینی شوندا دو جار اپراسیون مزن کر عفرین هون زانانا آخا عفرینی دست ترکیه دایه او مسئله İsveç فنلاندیا مسئله ناتو اندامتیا وان دست ترکیه هنک چاودر دبیجن خورد کریه دخوازه مسئله یک اوه دویمینزی هندر ترکیه هلبجارتنه که yani ve payizı da bir salek ki vere bibe buharakte ne huyaya fakat yani mesele hundurizi tesira ve mesele dike eğer operasyon serkefti be deste Erdoğan o hükümete Erdoğan AKP daha hortu be vusadı be fakat işte vusa gorkanata mı kararı devlete Türkiye'de be devlete Türkiye duhazı hatta imkan hebe seraser rojava dest xı fakat evken mümkün nebe rojava yani rojavayı çeme fırate Membiç Tel Rifat zaten Elbab desti Türkiye'de ana Elbab hunzanın yani mana deri Halep mejara Türkiye dest xadana sar axa Suriye liwa اسكندرونه البيراتيه وقت دما كوري لور العفرين دربازي سربح راستي به لنافراستا صاله دربازبي يعني او دفرجرتي هي انها بيجمان خواستكاوي هي شخا خواستكاولاتن سردستن دفري هي بردام جيوبوليك تايبتي غواردن هي بيتر روباري خبر فره بكن لجلو دشرت مرجن هذا تدا درباز بن ولاتن دنجي خدي برجواندين لسوريا روسيا هي امريكا هي لوي علي ايران هي ولاتن كان دفع عربي هنا يعني وكتا قلتي فيانا تركيا اول حلب قالك جندنجي بقراد تشارشوفي روشان هذا قالوا تشتكي وصا ممكنه ولاتن دن شادي في قبول كان دي شادر فتيدن هناك تشافدر افياد دبيجن Türkiye ana İran Rusya او Türkiye hatta Şam beşeki Bağdayı yekin dibi. Yani proje van yeke. O proje çiye seraser statüyü Kürdistan'ı tüne bikin. Hem statüyü de facto Rojava hem zi statüyü Kürdistan'a azad başur evki embejin hukuka neftevizi nasteki kanuni esası Irak nasteki. Ve meselede de bir her çuka Türkiye endamı NATO'yu be fakat em de bin hesbe Torova tarih mesele ki tarihiye yani Rusya nizbuna Rusya ve Türkiye Suriye'de ana jibuy mesele Kürdistan'ı de bin daha nizin Amerika ve yakiti Avrupa Türkiye daha hev cudatırdı fikrin. Yakiti Avrupa haseten prani em bejin hinek devlet belki alikari Türkiye bin. Amerika duhazın Kürdistan'a azat zaten berdevam be. Rojava Kürde Suriye veyahut Kürdistan'a Rojavazi xwedî statû ekibe. Ev yani hinekî emarezê em dibînin ki hêzê Amerika ziwan deran henin. Türkiye o siyaseta Amerika lehev nagis. Sedî sed lehev nagis. بله کاک صدقی تسرنجامه برهندeki mevzuyu دیروکی راکشا زوربیا شورشین کردان تفگرین کردان میرنشینین کردان لباکوری کردستان لباشور بگیره حتی لروشالات جی بگیره تو
تو زانی یعنی بالی کاریاب تایبەتیژی گەلێک جاران رووسیا دەستێوی هەبوو دیگەل ئەمپراتۆریە بەرە یا عوسمانی حتا وڵاتێن دیژی دەستێوان هەبوو حتا شۆڕەشە شێخ سەعید پیران بگرە و یا سەید ڕەزا بگرە و وەرە وێرێ بگرە و حتا داوی هەبەر هەندێکی تاریخی ئەنها داو ئینا بیرەمە هەنەکی لێم بەحسێ نەها بکەین نها جیۆپۆلۆتیک گوهارتیە بەرژەوەندیین وڵاتان گوهارتیە نەخشەی سیاسیات کە گوهارتن ئەو ئەمپراتۆریەت نەمانە هاتنە دابەشکردن وڵاتین دن هەبوو ناوان لە دەبەرێ هەیە خودی بەرژەوەندینە قوچانە هەبدوو دکەن گەلو د چارچوبێ وان هەموو پێش هاتاند و وان هەموو گوهارتناندا یعنی ئەف وڵاتین سەردەستین دەبەرێ ماژە بخوازن دێ بکەن Yani evya dibêjin çavdêr piranî dibêjin Tirkiye bi resmiyetê girêdayê NATO'ya hevalbendê Amerîka û Yekîtiya Ewropayê feqet fîlen bloka Rusya, Çîn, Îranî da cê digire. ولی کایسل قیاو چاودێر دەبە چاودێر هەنە ئالیگرن حکوومەتێنە چاودێر هەنە گەلێک جاران تو زانیژی د چارچوبێ شەڕێ ڕاگەاندنێدا شەڕێ چەپەمەنیەدا شەڕێ پیسکۆلۆژیکژی تێگرن لێ چاودێرên bi alî hene çavdêr hene ber û baş jî dağivin çavdêr hene dibêjin ev bû nimûne Tirkiye nikare bi aliyekê digel Rûsya bi aliyekê digel NATOyê te dît sîstemê F-35 ji aliyê Emerîka hate derxistin dûrpêça abûrî ser bû berê xwe bikê niha abûriya wê çawa lawaze enî dikare gel û ser hemû heblan kar bike û hemûyan bi xwe bikêşin Yani emkarın tiştekî bêjin rast e ew feqet meseleyi Kürdistanê da xaseten İran û Tirkiye li hev dikin. Yani neyarî hev bizî meseleyê din de Sûriye'de hundurî Sûriye li hev nekizî statûyê Rojava ji bo Kurd neben xwedî statûy Tirkiye û İran nîzê hevin. Ew rast e. Em çima ev ya çawa zanin meseleyê piştê referandumê meseleyê Kerkûkê da ew meseleyê Efrînê da eger bixwastana İran û Rusya Türkiye nikaribû Efrîn dagirker bike veyaxut ew Kurdistana azad karibû Kerkûkê ew axa Kurdistanê din müdafaa bikin. Fakat çar dewlet wextu bû yek ew hêzên mezin zimîna Amerîka zî bêdeng ma Kurdistan zî bêçare ma ew Kerkûk ana muwaqqet bezî destê Kurdan derket. بله خو و سردمیان دینینه رکفتنا اماسیه رکفتنا زها و رکفتنا ارزروم و یکم و دوام بیده کردن بینا بگمان صفویه و عثمانیه بوده بشکرنا کردستانه و سردمی که دیه توزانی هر پارچه گریده ولاتی که خصوصیات خوابان هنه ولاتی دنجی هنه نقشارین دنجی هنه بوچات که اداره کردن روشه بگمان کردستان جنها شواز تعامل کرنه هولدان بو کاریگەری خوا خستنە سەر هەر جیەکێ تایبەتی هەندێک تایبەتمەندیان خوانەوەی کە سەردەمێن دەربازبووینینە کەواتە دەبی چارچوبیدا گەل و ینی پێکانە تایبەتیەکان بەحسی هەرێما کوردستانی بکەن دیفاکتۆیە سەرڕاستی نێودەوڵەتی وەکو هەرێمێکە بێش هەیە بەرژەوەندیێنانیان کونکرێتی دیگەل وڵاتین هەم ئەقلیمی هەم نێودەوڵەتی هەنە حتا دیگەل تورکێژی پەیوەندین سیاسی و ئابووریان باش هەنە Yani rewşa Tirkiye aborî pir baş nine ev ya ekonomîstê hem ê derva hem jê hundirî dibêjin ev ya ji me re par dikin em zî qasûke em fehm dikin em dibînin jiyana me da em dibînin ew rast e alî siyasî zî dubendî heye yani muhalefetê Tirkiye mîna berî meseleyê Efrînê çawa alîkarê hikûmet bu ana wisa nabêjin hinekî siyasî dibêjin ev ya manipülasyona Erdoğan'a dixwaze dest xort bike ew şert û mercî Tirkiye dibe dest nade bêhêze dibe alî iktisadî alî din dibe alî civakî zî tengasiya Tirkiye mezin e yani pir alîkar nexuyaye fakat dîsa devleta Tirkiye eger qerarekî wisa yani esasî qerarekî bide tecrübe bike ez ev ya dibêjim yani operasyon dest pê bike tecrübe bike eğer velatı derve Yekîtiya Avrupa Amerika çizanim yani hêzê mezin Rusya eğer bêdeng bimîne ihtimal heye rojevayê çemê Firatê yani çavê Tirkiye demekî nîz da dixwazin Menbîç Tel Rifat ji bo wan girîng e heta Elbab zaten destê wan daye vê xetê seraser dest ولی می بشوفیم زانی در انجام چه من دراو چابید گلو. پرس صدقی زیلان چاودری سیاسی دیار بکری. یه باره که خوش کایست.